Abatuura bo mu byaro bya Rugarama yo kubanza na Rugarama ya kabiri omu muraka gwa Rugarama hamwe na Kanyara yo kubanza na Kanyara ya kabiri omu muraka gwa Mugarusya borekera okushemererwa bwanyuma yo kutunga za nayikondo. Nayikondo ina zitimbirwe mu byaro ebi bina kandi okurugyerera abataka batwire nibanywa ebyagana hamwe n'ente. N'ebyagana nihije enjura gijurana tugataho ngo tuyihamu n'obuhwire turwara mbwene ebintu byarabe bitakutugendera gye mazima konka hati ntusimba gavumenti etukwatireho na kurabira omuruba mwine mazire emyaka 28 ntakarebaga amizi nk'agati naragaho nareba nayikondo tubentahaha amizi njyana omugareba gona garukubi turikubi Amizi aga gatimbirwa b'ekitongore kya Tabitha Group ya Uganda okurabira omu kitongore kya Bamwine Foundation Initiative ekya Fred Bamwine orukomishona waba RDC muri Kampala Metropolitan Area. Tutandikira n'amizi n'ebintu tuza kubikora konka nanimba shaka twabwina amizi nkaga kandi tutuba bubujunanizo okusaba amazzi mwatuwa request boreholes eziwerako zino ebadde sample ng'emutulaze nti mwagala so tugenda kumalayo endala ebbanga eritali lyawala nnyo. Abataka hamwe n'abebembezi ba district ya Mbarara basiimira ebitongore bahabo kubaheereza za nayikondo. Nimwe kugiyita naro mukagitambira mwagiyita nomugiyitira mwagikora saje nebakorera umurimo umurungi bitu nko kuba abataka abantu bashaba ngo emizago batimbiraga kagari ningi gabasa kusapurayinga burugara meji yona mazima mwene hona ruhangata ko butungi n'obundi bukarenga. Abatuura bashabirwa kurindageza nayikondezi aha kubakiriyo n'ezindi ziri kwija. abo kwa gavumenti ya Uganda itwine shahiji obuheereza bwine konka tekuza kuteekateeka itwa abambarara kandi hariho abakaramoja abana nk'abachori abari omu kwediima. District ya Mbarara ino buchweka nkagana mwenda harigana bw'amaizi konka mingi nagebiduba kandi nemuha za district ziri kuteganisibwa ibura ry'amaizi na munongo mu bwire bw'ekyanda. Aha bwa TV West nda Aidan Bataringaya.